Hello Sophie ulenau te hole loile pai te ho zosi na bon chawen kain lim kidavin tuni thusima hin Norway gam interesting random facts neu cha ani sei ki diu he Land of the Midnight Santia ki he Norway gam hi kidang ta thilomin mei tha kun July tha ki chai kun lamchan ni som se gile ku vel hi Nisa lhumlou na gam he Norway gam hi vanoya gam zosi la a peaceful pen gam kharahin Sweden Finland le Denmark gam hoto ki gam git a North Europe sunga gam kharahi thusim sei masang win ka channel a hi atha na hi a subscribe bor nai lo na hi le lungsit ten subscribe na hi bol pi din ka hin tim masakin in he chuta jong le ka video ho hi thusim mong dana na ngai wa hi le na ngai khil dio he eze ajun random facts interesting facts ho ki sei hi tin na ngai ji divin ka hin tim kin na he Norway capital hi Oslo akitin Oslo city hi Norway gamadinga hopilian pen khat jonga hi Norway population hi 54.20 lakhs vel ahin agam literacy rate hi 99% ahin Norway official language hi Norwegian akitin agam mi 30% tabang hi higher education nei ngen ahin gamdang a lekha sim thanum hodinga thanum ta cha hi le Norway University le college atam zo ahin tuition fee lowa free a lekha sim the hi ahin la free ekiti wanga ai ho Manipur gam government school ho tabang ahi pun professional le lectural theme ta ngen mihila pango ahi mi ho kita thejun apan mun chi engai kho ji win Norway University ho he lekha sim na dinga hoi ta ngen cha he Norway gam hi gam neu cha he jong le seafood export lama vanoya ani chan na hin China te hi akhat na hi tuipi la a ki mu ne thei ho se helowin Norway freshwater hydropower natural gas le oil kiti ho hichitabang resource dang ho jong tam nagam khat jong a hi Norway gam hi 385,207 square kilometer a lin ahin agam neu cha jong le vanoya salmon fish kiti hichinga zat ho hungkun do nagam jong ahin vanoi pumpi a 55.3% hi Norway gama kun hungki pudo ahi Japan gama popular ma majing seaman fish kiti ho jong hi Norway gama kun kilason masa ahi farkat laya anamin chi ma majing FM radio broadcasting hichin national broadcast cho Norway 10 anakha un hichi hel chun radio digital broadcasting ahin pudo un he hichi hin Norway gam telecommunication lama khan tonalin ta ahin hlunin ahi Hiji chun 2011 kumin Norway Parliament in radio digitization sim do na ding nup na ahin nei tawin he Norway gam thilkidang ta hola a khat cha hi le agamu wa hi thagup sung wingweng Nisa ki mulo na munni awmin hi Jukan le Vigenilla kiti hichite ni mun hi mule thang thingle go hon bit chet a kim vel je in Nisa ina kho kha theilo hi la hi hiji chun agama cheng mi hon akhomola chun mirol lin ta tungun akhusung Nisan ahin kho theina ding ina simun hi hichi chu zen mirror tin jong a ki he na hi vanoya gam aga chung nung pen mun ti a ki he long year ban kiti hichi mun hi Norway gama umahin hichi muna hi government in thiding a phallo a hi itiham khana mi khat chu dammoji ham a hi lo le thildang khat ji a athiding din muna a hi ta le ama chu Norway gam mun chum khat a apu do wa athi sa jiu a hi aji pen ta cha hi le hichi long year ban kitimun hi adap wal je in mihim ki bui ho jong mun theilo a ta den ji a hi hichi ji a chu hichi muna hi mi thi ki bui ding ki phallo a hin tu ni chana jong koima jong ki bui khanai lo a hi permafrost kiti leisit layer khat hichi muna hi a hi je in mun dang zo se sanga adap ki hedi set a hi permafrost hi ice leisit hampa le nel di ho ki hala ki sim khat a hin phat zo si a 0 degree Celsius a vot a jing jeng a hi Norway gama hi gari hat ta na tolle police in namat ding hichi chung chuna chu got na jong na chan na lai ding a hi drug case a nakimat na got na sanga gari hat ta na tola nakimat na got na sang zo ding a hi 150 km/h na tol nge ale alhom pena ni som legit be zela na te ding a hi Norway mi ho hi vanoya ki pa ta a cheng le ho gamla a akhat na hi win 2017 a war happiest report dungzu in rank khat na in awmun 2018 in wang rank ni na in awmun hi ipg hiding ham wang a ki hepun
all in aban banin ahung khi su in 2020 akon hin rank anga channa in om tawin he king penguin tia ki he Niels Olaf ki ti hi chi penguin ho hi Norway gam Edinburgh Zoo a omin he chi penguin hi penguin mai hi pun mundang danga ho to aki hi na hi Norwegian King's Guard Colonel in Chief Award anamu penguin khat jong ahin gancha chingta chi khat hi Vanoya jail dang ho to Norway a Halden prison hi ivet ka le Norway gam jail tabang gam danga ding ta sanom puna he chi jail sunga facility za ho ji le jail sung nup na ho ji in jail hon jong jail a hi lam jong a ki he do ji pu ne he chi jail sung room zo si hi 10 feet square alin su ke in room zo si hin flat screen TV a ki koi su ke ne he toilet shower ti ho hotel bangin mihim hin khuwa nisia ki mancha na dinga poi moding ho zo si su ke in he chu keu hilo a jail sunga ho khat le khat ki vop a ni le cha ki sim khom ni khom ki khop khom ho ki chip khom ho a ki phal su ke in he Norway te hin future generation ti chu atu acha teu khanga ding gyal na ji in 1 trillion wal thauman amu ho la akun 100 la a 3% ho bo kum khat sunga amang do na he adang awal do 97% ho chu atu acha teu khanga ding in saving a bolun a koi tu mun he Norway currency hi Norwegian kron akitin a India sum 8.50 rupees vel to Norwegian kron khat akibangin he Norway gam hi secular hi na bana religious freedom country zong hin min ama dei pathin a ho theiding tina hi agami 70.6% hi Lutheran Christian ahivin 3.2% hi Muslim ahin Roman Catholic le hodang dang jong tampi awmin ahi Norway gammi ho hi asum neyo atam hi henlang alhom hita jong le koima he sa lawa aki koi thei puwin ahi aji chu income tax department hon mi zosi summu dan ho zosi hi income tax department website a upload abolova akoi tu mu hi hiji chun mi khat ma income details by ta in a he theyun ahi Norway gam hi land of midnight sun tia jong ki ahi aji chu gam hi arctic circle sunga hi je in thathum sung tabang hi Nisa lhumlou hialin aumin ahi mei tha akun July thaki chai kun lam chan ni som sagile gu vel ho he Nisa jingin ahi pharkhat lai 1380 apana 1418 chan chu Norway le Denmark he gam khat a anom khom ahin India le Pakistan banga gam khat a anom khom hon ahi Norway mi ho he lekha sim ngai sang ta hivin kum khat sunga hin am ho sum zangawa lekha chona amang te na hi Norway government in agama lekha ki pudo tha zo si hi hen lekha poimo zo si achon public library a anum chanin asim na theidingin akoyon ahi Norway public library a hi mi zo sin anu phat a adei lekha asim na theidinga phalna ki pi he Antarctica continent gamudo royal amut san kitipa he amazong hi Norway mi ahin amalam kaina a aloi mi li to 1911 December 14 nia chu south pole a Antarctica continent hi agachut lut masat peno he 1971 a konin Norway gamahin life imprisonment ti chu hin kho a song kultan ki ti hi la do na hitai aji chu mihim khat chun I chan ge in su hiana nei jong le ahin kho a song kula hen ding ki ti chu agam mi pi jong nom lo he asaw pena kum somni le khat khial koima jela loading in dan asim tawen he Norway gama hin chapang ho he kum gup alhin to ka in school akai sa aji powin he Norway gama job nei lo mi alhom hle jeng in 100% la a 2% bo hi job nei lo hi chu keu helo in Norway gama crime case ahloma ma jeng in agam mi zo si aphalo be lo tin a hi LAERDAL tunnel kiti Norway gama he Vanoya road tunnel saw pen he hichi tunnel sung hi min azot a lungmung ta le num ta azot theina divin color zat a ki halin tunnel sung hlung ke in lai zat awa hlung pe na hi military lama siding in Norway te jong mai maya hat le khang to hilo na sama ma jing khat cha he military personnel 1,755,000 wal anein gal kap na teng 120 wal anein he tu le to a Norway president pu hi Jonas Garstor a hi hichita bang interesting facts so imujing jing thena devin video like le share and bolte devin ikiti mu ne he dunia dingin hi chan chu hin din na bon chawen umno mun lang mangpha